insya Allah sebentar lagi berkat izin Allah, Alvindi Ferdinand dengan Ataya Zelvisena akan berubah status menjadi seorang suami istri. Yakinilah bahwa ini adalah takdir dan ketetapan Allah. Nothing good gets away. If it's right, then it's right and it stays. Oh, the wandering's gone when it's where you belong. 'Cause nothing good gets away. Happy wedding Ayah dan Bang Vindi. Semoga sakinah mawaddah dan warohmah. Amin. Terus juga semoga urusannya dilancarkan, cepat punya momongan juga, dan bahagia selamanya sampai akhirat. Amin. Yeay, selamat ya. That's the thing about love. Oh, there's no need to rush. 'Cause nothing good gets away. Badabu ayah di Sarasa, ayah di Timbo Narang Pulai. Sambuilah salam najo sambah, tando acara kadibulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Alvindi Ferdinand, Ya Pak. aku nikahkan anak kandungku Ataya Zelvisena dengan engkau dengan mahar 10 gram gelang emas tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Ataya Zelvisena dengan mahar 10 gram gelang emas tunai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini, Sabtu 15 Februari 2025, saya Alvindi Ferdinand bin Ferdinandsyah berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ataya Zelvisena binti Zulmahdiar dengan baik, mu'asyrah bil ma'ruf menurut ajaran Islam.